nenye into enkinga ukuthi abelungu basikhatha abasikhatha asisabona ukuthi asikhathile ngoba phela ngisho abafana bekhathwa bayalanyulwa ngesinye isikhathi sakhathwa ukukhathwa kokugcina kokuqala kokugcina namhlanje siyayihlukanisa thina njengokwethu singahlangana lento esenza ukuthi sihlupheke unguna phakathi esikhundleni sokuba sihlangane sibe munye njengoba ngikhuluma nje sekusele kuthiwa amasonto asemathathu noma mabili nohafu ukuthi siye lapho kuvotwa khona kwesinye isigaba lesi sendle emnyama lapho esithi khona sizovota kanye kanye sithole amavoti amaningi lawo amangisi namabhunu avumelana singabatholi ngoba siyobusizwa sokusele isikhathi esincane kodwa kwenzekani kuthina sile nhlangano sibancane sinenyanga ezintathu sizele kodwa ukuthakatha kwalabantu abasithakathayo kusenza sibe nombango ongazange ubone ngathi awukazi ube khona kubanga into encane nje ukuthi omunye yini nibiza nti lezi zikhundla kade nizisho convener coordinator kithina sekukhathwe impi abaxabana abantu maye babo esikhundleni sokuba siyovota siwinizwe senzani thina sibaconvene hawu bakwethu saqalekisa ngithi angisho le nto la ngifuna nizwe nonke ngoba ngikhuluma iqiniso njengoba linjalo ngathi ukhona omunye othe iphathe yakhe le wangangimthumile into emnyama ke lo uzuma ngithukile ilokuzana nami uyangisho inkantolo iphike lapho ngizamfana ngathi asizukuvota until siwine right sezwana that into sizoyenza nami ngapha mhlambe ngesuke ngona ngazenza umuntu wasihlungise ngasazi ngoba ngangikhuluma ngesizulu mhlambe ngazizwe kahle ngathi sizoba interim structures yazi why ngangisho njalo ngangibalekela ukuthi sizobanga yokuthi abantu abayithandi izikhundla ungathi babulala bangiphoxa ngasho ngathi wemali babo siyothola nje le-2/3 andingabana nje bakuhamba isikhathi nje iqina ngokuqina baze bathukuthela impela nje abanye usungixoshelana emsebenzini wosuku akashongo ngale nkathi ngimnikeza isikhundla ukuthi nginikelele isikhundla wosuku bewenda ngikhuluma lokhu ngoba ngifuna ukuthi sikuzwe sesisalelwe amasonto amabili sisalelwe amasonto amabili manje indle emnyama izohluleka ukusebenzisa ithuba uqala ngqa isihlangane sibe imbumba sithathe izwe lethu kubele kuthina sobanjwa yini ukuhaha ngesizulu khahela inkundla
khona kusihlupayo sohlupheka futhi ngifuna ukunitshena uma ningavotanga laba bantu benithi nabakhipha nobabonke bazoyenza kunina ngemva kophela aniyazi indaba bazorisasa sanithola benithi nenzani uyabona indaba hlangana mhlathi owazanayo omnyama isikhathi lesi ngicela befundisi ke nithandaze impela umthandazo ufike uzudlule ube mde kunoNkulunkulu umthandaze bemasishekela uyazi uma nje kukhona abantu asebevotisiwe isinyenyela kunamabhokisi agcwele amanye amavoti ngoba izitha zithi ngeke sihlule izitha zomuntu omnyama ingakho bengijabulela ukuthi uma sihlangana kanje kuyajabulisa bakwethu kuyajabulisa ngathi kulo uhulumeni siya kuyena uzohluka thina bomkhondo wesizwe sisebenzela isizwe angithi asizisebenzeli thina asisho ukuthi umbutho wethu lo ngoba ngizwe nangale nkathi ukuthi wakhona iphithiphithi kule nto kuthiwa yini masebhakela abantu ukuhla basephalamende kuthiwa yini amalisti amalisti abangazibonanga lapha elistini ukuthi ngishikisele kanjani manje mina ngishile kanjani kodwa kanti besenzela iphalamendeni ngoba sishintshizwe sishintsha izwe siyazikhulula asikwazi ukwanele ephalamende sibaningi kangaka iningi imisebenzi okufuneka yenziwa kuyona iphalamende kuphela ningi manje siconcentrate aphi ekhundleni 2/3 asinandaba nayo asizufika kwakuyona phela ngoba sihlangene ebese sithini-ke zokhala ngoba awu babanda ngiyathetha phela ngoba singimdala abantu abangathetha abantu abasha abantu abadala bayathetha ngiyacela bakwethu ngiyacela ukuthi asihlanganeni ake sisebenzele isikhathi ke sikhohlwe nje izinto ezithinta thina sikhulume ngento ethinta indlu omnyama siyezwana khuluma kahle kukhona befundisi abantu abakwazi ukukhuluma nomdala bazonimangalela bazophinde kuqanjwa amandla kuthiwe hayi basho abaninole njengoba wathukuyise omunye into engekho siyezwana ngiyanicela sekusele kangaka sekusele nje kangaka nje silithathe izwe alingaphunyuka ezandleni alingaphunyuka siyavumelana hey nginethembe nje Nijustile nonke kuzotholakala kuti 2/3 majority bakhona bangavumi manje i-3/3 majority hawu nangithusa kanti nibahle kanje ngiyafisa ukuthi sonke thina nje mnyama esenza into yodwa labe bevotela amanye amaqembu
phambili kebeqe nje kube kanye bangavoteli kulokhu kodwa nje bangaphinde bavote ngemva kwalokho okuvela amathembane wonke umuntu akavotela umkhonto wesizwe siyavumelana ngenhlanhla akubona bonke abantu abamnyama balibona iqiniso bakhona nabamhlophe abashoyo ukuthi nabo bazovota kanye nathi mhlambe iqiniso lenikhuluma nge-third what three-third kesiphume ekugqilazweni kesiyikhiphe thina cabanga ukuthi abefundisi njengoba nabo bahlanganele lokho ukukhuluma nenkosi phezulu ukuthi akiningenge nani nje cela ngithandaze kanjalo umfundisi ukuthi ngaleli langa kuzolalwa ebusuku uNkulunkulu enze wonke umuntu omnyama aphambuke angavoti laba kade bevotela bavotele umkhonto bavukiseni nje bevotela umkhonto ngemva kwalokho abingilozi bisibashiya-ke ngemva kwalokho bangahlale bevotela kuyo kusemqoka kubalulekile ukuthi ilanga lesibili lenkululeko ngoba yafika leyo kuqala yayingaphelele ilokugcina le yokugcina masihluleke la angazi ukuthi siyofika esithini khona ezulwini uma sesibuza ukuthi nehluleka kanjani na yingakho-ke bengikhuza esinabo-ke manje okuyithina esidriver leli bhasi lokuthi akuwini abangakwebhani bodwa la ebhasini abangakwebhani bodwa ebhasini abahlephulelane imphako abayiphetheyo bajabule ukuze sikwazi ukuphumelela yithi isizwe esingahlanganile sathi zonke ezinye izizwe zihlanganile uma sekukubi zithi sifa sonke manje yebo ake sisho njalo incane nje lento mina-ke nginento yokuthi nginalo ulwazi ngaqala ukulwela inkululeko ngisemncane njengoba ngisalwela namhlanje sengimdala hayibo singabantu abanjani thina ngisho la eThekwini sekungcono manje sokukhona abantu abakhe eThekwini ngisho la belungu thina sihlala phi eceleni eMlazi kwaMashu le ndawo kuthiwa yini township thina silingenwe ukuhlala kwi-township umlungu yena sithi ulandela ukuhlala sithi lento kuthiwa isithi kunento eyilula esesike sazisho siwumkhonto wesizwe ukuthi sizoyiqeda lezi zinto ezikhona zokuthi kube khona abantu okuthiwa abasebenzi ngoba uma ukhuluma ngalobo bantu kuthiwa unemployed people ithi labo ngekho munye asikho esinye isizwe esinabantu ababalwa kuthiwa abasebenzi yithi kuphela and akekho umuntu oyosilungiselela lokho yithi esizilungiselela lokho angazi nibone nje ingane zezinye izizwe ziphuza utshwala ugologo ubusuku nemini zidakwa zingasebenzi zingenzi lutho akukho lokho yithi kuphela sokuqeda nini lokho sizokuqeda ngokuthola i-2/3 majority siphathizwe sinayo yonke into la eSouth Africa ayikho into esingenayo
igolide lila idayimani la nalento eyenza lento ezinene iphathana ezingcenyana kuthiwa yini lokhu kukhulunywa ngakho osokwenza umuntu umuhlezi nabantu bangakuboni babhede bathi ukhuluma nabantu ungababoni siphuma lana lezinto ezenza lento e-Afrika siyokushintsha ni lokho ukuthi kube yithi esibathengisela kunoma kube yibo abasithengiselayo into yethu ngafika thatha into kwakho ahambe nayo ilungisa kuyazokudayisela hayibo siyophuma nini ekuxabaneni nasekulokhuzeni hey man uthangilwe man akekho umuntu ozohlupheka embusweni umkhonto wesizwe emakhaya lapho sakhe khona sizokwakha amafemu lapho because la khona abantu kufanele bekhona amafemu basebenze bangahambi bekhipha imali beshona lena soyenza leyo nto sikusho ngoba sithi nje alikho igolide nesilver lizohamba emazweni esingawazi ukuthi shizwe la elakhelwe khona sizolimba la sililungise la sakhe amafemu okuzenza lezi zinto kufuneka zenziwe ingakho sifuna ukuphoqa iy'ngane zifunde iy'fundo ze-science ngempela ukuze sikwazi ukuzenzela into ezizenzela zona sizwana ibeka lokhu nje okumbalwa ngenzela ukuthi lesicelo sokuthi asithole amavoti ka-3/3 hey angiyayisaba ngisakhuluma ngo-2/3 wawethu ngizokwenza because sizobe siyazikhulula ukuthi siphile singahlupheki siphile kahle ngoba khona yonke into kulelizwe hayi ukuthi siyinzwa nje lento ngoba sifuna umuntu omnyama abe uhulumeni nje ngoba ngisho kuhulumeni nansi into ekufanele ngisho lingisela abafowethu nodadewethu abafuna ukuya eParliament akuzi kuba lula kule game ukuya eParliament akuzi kuba lula sithe emazweni aphesheya anamakhosi njengoQueen nje ibona abaphethe izwe uhulumeni usebenzela isizwe uthunywe kuze kushiwo kulamazwe aphucukile athi umuntu ngu-Prime Minister of Her Majesty the Queen. Iqiniso lelo nala amakhosi akithi azoliphatha lelizwe uhulumeni uzoba isithunywa samakhosi ngoba singalenza iphutha uma sithi kufanele bekhona upresident ozokuyena uphathizwe sibe nopresident osigebengu kodwa uphathizwe siphethe sonke isiza ngani ke leyo nto isiza ngani wakuzwe nje uthola uQueen utholakala imali iselokuzeni kumantrans eyishontshiwe futhi inkosi leyo ngoba asezenze lento kubantu abaphetheyo uyabona isinqole lesi abelungu bafike bathi no uzophatha into nje ngamanye amagama sifuna ukubuyisa lelizwe libuyele endaweni yayo phela ubugebengu phela yonke into siyezwana isizeni-ke nabafisayo ukuthi babe obani
nabafisa ukukombina no coordinator ake sithi ukubeka nje kancane sokuthi sidlule ngale kuqala we can then sibangele ngale ngoba leyo nto isisilibazisile emsebenzini wethu okuthola i-2/3 majority siyozwana siyavumelana ubani nje ngathi mina ngifuna ukwehla ngesikhundleni namhlanje ngiyehleke ngithethe laba akekho kodwa-ke ngikusho lokhu kufanele banazi ukuthi noma ngikusho ngomoya ophansi akungiphethe kahle ngoba kuzokwenza ukuthi sibuyele kuhluphekeni kufanele ukuthi siphumelele noma kumnyama noma kubomvu abefundisi bayayibonisa lento ngokuthandaza manje namakhosi ayayibonisa lento ukuthi abe nathi sibe sonke ndawonye njengendle emnyama ngiyajabula nje kakhulu ukuthi sibe sila ngixolise umfundisi ukuthi ngifike sekulate bengisenkantolo izolo engajwayelekile ngaze ngibone inkantolo ehlala kuphele u-11 ebusuku ngiba ngisehlala ngebhano kufanele ngehle ngemoto ngoba bengingafuni ukusuka lengakapheli icala eGoli angifuni ukuthi icala belingani futhi lesikhathi isikhathi eside kukhulunywa kuthiwa yini lokhu kwenziwana ngani lenza lokhu unelungelo lokwenza lokhu akanalilungelo lokwenza lokhu ngiyabona ngikhuluma isikhwitikhwiti angifuni nikhothe mina mase nibhala kule zinto zenu uzumuthe ngokweqiniso lento eniyenzile iyabongeka kakhulu emphakathini ilokhu esikudingile kinina eningabelusi bethu la emhlabeni ukuthi nisisize nisithandazise nisize nicele ingilozi nicele kwindodana kaNkulunkulu nicele nakuyena uqobo ukuthi akekasikhiphe ekuhluphekeni indlela abazokwenza ngayo ukuthi basithakathe ngelanga lokuvota umuntu avote njazi ukuthi ngiyovotela umkhonto wesizwe angithi akukhulunywa mongena lapha awutshela noma ngabe enye iphathi unelungelo lokuyingenela nje uthula uthi du uthi nanku umkhonto irumo kilona le bale lapha uthula uthi dufundisi sanibonani nonke bakwethu niyaphila siyabonga maniphila nonke abaholi abakhona la bendawo kanye nabanye bomkhonto wesizwe party abefundisi bonke nababishop abakhona omama nobaba babantu abadala abakhona phakathi wethu namhlanje nanonke nje enibe khona kule nkundla yokuzokhuleka sithandaze lesizwe sakithi angibonge kakhulu i-interfaith ikhona izinto eziningi kodwa ekhonele khona njengamanje ukubamba iqhaza ekuhlanganiseni indle emnyama ukuthi ihlangane ibumbane icabange ngendlela efanayo ifise ngokufanayo ukuvusa isizwe
esimnyama ekuhluphekeni. Siyayithokozela kakhulu lento athunywa bakaNkulunkulu. Ngokujwayelekile uma ezweni bonakele njengoba umbhishobhi kade eshumayela nje, kuye kudingeke abakholwa ngempela bakhulume noNkulunkulu ezwe, abangakholwa ngokuzenzisa. Kuye futhi kudingeke labo abanabantu abadala bakhulume namadlozi ukuthi awanyakaze asikhiphe ekuhluphekeni. Siyakubonga ke lokhu, sikubonga kakhulu. Mhlawumbe umuntu angathi ngisho lokhu nje konakelephi, ngoba abantu bayiphilela, bayihambela, bazenzela konke abakwenzayo, abadlala ibhola, benza konke nje. Sithi tikonakelephi na? Ngicabanga ukuthi sonke siyazi ukuthi kwafika isizwe esiqhamukele phesheya abazi umlando wonke esinzalo kaNoah. Bangiphikisa befundisa uma ngiqamba amanga. Umuntu omhlophe wavela ngesikhathi sikaNoah. Ey'nganeni zikaNoah kwavela umuntu omhlophe, thina abantu abamnyama. Kodwa-ke ngoba kwakushisa kakhulu ngalabakhuphukele enhla kwala kubanda khona, ngoba ilanga lalibashisa kakhulu ngoba babebomvu. Sahlukana kanjalo. Inzalo yethu le eqinisweni leyafika yazosicindezela, kodwa-ke asixoxi ngalokho. Isizwe simnyama sesihlupheka isikhathi eside, saze sasungula ukuthi ayihlanganise emnyama kusho okhokho bethu uma bakha inhlangano ngemva kwempi yamabhunu namangisi, lapha bathi khona asikhishelwe eceleni ngoba masibaningi, uma ngase kuthiwa sivote nathi siyowena njalo nje. Base bethatha isinqumo sokuthi asingabi thina namandla namalungelo okuvota. Sase sihluphekile nangaleyo nkathi, hayi ukuthi sasiqala ukuhlupheka ngaleyo nkathi. Kwase kulezimpi ezesabekayo, kwafa abantu abaningi befela ubala nje. Sahlupheka unomphela-ke, basifundisa ukuthi thina singabantu ongebona abantu bakaNkulunkulu. Bagxeka ngisho izinto esiyizona, ngisho babesigxeka ngisho ngey'nwele belisaqalekiswa, inwele zozagoqana. Basho yonke nje into esibukela phansi, bona bahle kudlula wonke umuntu. Kwasho ukuthi-ke ngisho sokwakhiwa uhulumeni wala okwakuthiwa Union of South Africa, thina siyohlala njalo nje siyizikhonzi ezweni lethu. Umcebo wezwe lethu uzohamba uyokondla izizukulwane zabo, benze amadolobha amahle, thina sohlala sihlupheka. Lento yenza ukuthi abadala bathi asihlanganeni, sibumbane, silwele ukukhululeka. Kubalulekile ukusho-ke lokhu bafowethu nodadewethu, ngoba izinto ey'ngasakhulunywa kakhulu lezi, izinto futhi okungafuneki ukuthi zikhulunywe. Ngisho iBhayibheli befundisi lenzelwa ukuthi ilungise abantu, kodwa abanye bayikhetha indawo zokushumayela lapha kulona.
ngoba kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlale sazi ukuthi thina singangabantu abangathandwa uNkulunkulu kanti akunjalo. Sazama ukulela inkululeko kwasho ukuthi abelungu basahlakaniphile bathenga abantu bakithi abamnyama ukuthi babe izisebenzi zabo noma babe izimpimpi ngoko language esiyaziyo, babe izingcele babo bathanda belungu. Namanje nje kuduma inkulumo ukuthi kunendawo la eSouth Africa kuhlala khona abelungu abaphethe abantu abamnyama okuyibona abaphethe izwe eqinisweni, kodwa sengikhohlwa nje kuthiwa konje yiphi leyo ndawo. Stellenbosch. Stellenbosch. Sorry. Bangamela abantu bakithi ukuphathela labo bantu abahlala kuleyo mboshe leyo. Yazi mina ukuthi ngaphi. Okuyiqiniso ke waye ngisho kanje ngoba ngijabulela befundisa ukuthi ekubonakala sihlangana sisonke nje singacasani ngalento eshiwa abantu.